Banpin jana shu ya ke jing syakri jong kawai ke jaka sumar kabadan hakani ke nomba shalong kabalapen ya da kawai ni ki balang kristan nadu kasnam arachar arpho balala kalapen jana shu ya kawai ni ki benta jong ke jing a jing sumar hakani ke hospital kabia dai ba ke jing sumar ya ki kenthai kane ke dai ke Dr. H. Gordon Roberts Hospital Shillong kabala Plie ya ke Kamra pen kha khlung kabala depshna Thymmai hadien balapen prano ya kabarim Hakajihalang kabalapan long hakasan tarik menta ubenai kelalang kuat arajar alpawai kinau penya jongka Dr. H. Gordon Roberts Hospital Shillong kila yok ban Plie patba ya ka maternity ward kabala dep shna penbha hakajinglut kabakon alpon riu point nyaulak tengka ya kani ka Kamra khaklung kabala dep shna Thymmai hadien bala dep penduk no ya kabarim hakani ka sngi la Plie patba do ba L Michael Carson tiu ubala long ukongsan hakajihalang ringkat ke jinga donlang medical superintendent jongkanik hospital u Dr. R Nongrum bat kibai ki officer bat kinong tre jongkanik hospital bat kibala chakhot sungpha hakane ka singi hashwa ban Plie yakane ka Kamra khaklung la yo shwa ka jing puli ka ktin ka jong blay na ka bible da ka medical officer Dr. K Robmi hakane ka jingalang la penkup buram ru yaikong Methel Jean El Nonglan Ibadan haka maternity ward hakanik hospital bat khadu hadin baladap Plie yakanik maternity ward layo yak jingdwai penwai now chaplain jongkanik hospital u Reverend RM Kharshandi Kabanayan Lingbaki lau ba lau san Ngas ngau jingpa Snow Tiangki Simhudi Nakyar Ulu Na Iki Tiki Madan Ngas Yau Ruki Jing Beler Basusi Rinsim Jonga